picaaken temen opo absaruhum piro-piro meripate aguam. Riwayat dari Sayyidina Anas ibn Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam kepada orang-orang yang mengangkat pandangannya ke atas di waktu melakukan sholat. Nah, ini adalah apa? Satu peringatan keras dari Nabi. Nah, peringatan keras dari Nabi, yang mana Nabi mengingatkan mereka orang-orang yang biasa mengangkat pandangannya ke arah atas di depan orang banyak. Artinya apa? Kanjeng Nabi betul-betul menghinakan orang-orang semacam mereka. Paen Nabi kanjeng Nabi. Bada tahdid, bada wa'id, bada tahdid, ya, tahdid azim, wa'id syadid. Ancaman keras dari Nabi, peringatan keras dari Nabi. Ya. Seran orang dalam sholat ngangka pandangan nah di atas langit. Artinya ngarbule ngaran matana. Betul sholat nih kak. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Waku lukisan dengan aja masjid apa kebanyakan berna. Jadi masjid ini kan mancing dek mata noreng siapa jeng untuk memandang. Jadi semestinya masjid ini kan polos, poteng hila pote, bila coklat ya coklat, atau sabru merah biru, biru kompor telkok ya tas. Nek langian beri telkok beri napa? Beri manuk-manuk. Akhirnya memancing mata untuk memandang ke atas. Nah, orang se sholat terus pandangan gelek ngarbulo ngaran, asiling gobok, asiling cek-cek, mitong napa umpama. Padahal aban sholat apa jangan kanjeng Nabi? Tuli ambu sakalaji ya. Ota beban pebuta bi Gusti Allah Subhanahu wa taala mata. Berarti bene main-main dari Nabi ini. Beda tahdid, beda tasydid, wa'id, syadid. Keras Nabi saat nega nyak punya orang, nyak punya orang. Cak sampai boleh la yakunan minkum al intiha anir raf'i au yukhtaful absaru wa tababan buta bi Gusti Allah secara permanen. Mun buta bisa jadi buta mata atau buta mata hati, Pak. Mohon merepat, maaf kalau non saya tak ketengal merepat saya buta ki bisa tonton, dah mah ngaji tonton, dah mah jumatan tonton. Tapi mau nikah saya buta. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata tapi mereka buta mata hati. Allah taala syadum. Ngedelak masjid tapi tak tergerak atena mata batin untuk bergabung untuk masuk ke dalam masjid. Ngetelak jelas ponan antara bareng bener bareng sing salah, tapi mata hati mata batin nurani ampun tada. Apa penyebab? Kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Karena beda penyakit rona penutup sangat kuat sehingga mata batin mata hati ini kapun tak berfungsi. Maka nu yaksibun sebabaki maksiat dosa-dosa seelakonen sehingga hatene kapeteng. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Mereka tidak buta mata tapi mereka buta mata hati. Banyak orang tak ketinggal mereka hafal Quran banyak. Seres-beres meca tak meca boleh apa lagi. Banyak orang saya tak ketinggal mereka hebat ibu tu nyaris sempurna. Beda kanak kene hafal Quran 30 juz dengan kekurangan fisik sekekurangan gila. Bertanya aki, kenapa engkau tidak memohon, meminta, berdoa kepada Allah agar supaya matamu bisa diberikan penglihatan sempurna? Dijawab oleh anak kecil tersebut, tidak.
wahai Bapak, aku tidak memohon kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penglihatan kepada kedua mataku. Alasanku karena kelak di akhirat supaya mataku bebas dari hisapan. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Inna sam'a, sesungguhnya telinga, wal basara dan mata, wal fuada dan hati. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Mas'ula indallah. Kapine bakal hisap. Apa saya congok, apa saya kedingaki, apa saya kerata kaki. Kapi beda hisap. Nama pongki beri merepat ni kamu pongki berfungsi. Diki mula rabung baca Al-Quran. Quran setia nek kene, cong padahal tang kacamata lah kantel ki nek kene. Lah Quran na saya salah. Padahal mata na saya rabung. Quran setia tak pada bi Quran bilon baca dek kosia. Ya pancet mon Quran mata na kaki saya obe. Mon bilon jora, je mesti mak pek campe tulis no benih Quran sampai campe, matan sampai campe. Ya kata dunia kini kepentunya bonan. Nah, orang si ahli sengar bulu ngarane dalam solat nih kok jeling ke atas, jeling ke bobo. Ya, orang sengak nih kan nih kadar mah. Pelena dua, tuli ambu menenjak bener pabuta bi Gusti Allah. Kanjeng Nabi nih kisah debu. Coba, kemah minta buta, kamu minta buta. Ada berarti tak iman dia. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kanjeng Nabi ini kan ada bu tak pernah dari hawa nafsu. Apa sih ada bagi kanjeng Nabi ini ke wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib. Nah, maka dalam salat disunnahkan memandang tempat sujud. Benih medem, sekalipun medem ini kan ambil khusyuk kesambian, tapi ada tuntunan dari Nabi. Dianjurkan ketika sholat memandang tempat sujud, kecuali ebekto tahiyat ketika sampean baca asyhadu an la ilaha illallah, maka dianjurkan benih aceling ke tempat sujud, tapi aceling ka kriki neka asyhadu an la ilaha illallah baru ngalle ka kriki saya jongok benih ke tempat apa sujud. Salat ada sujud tetap walaupun tak ada sujud sunnah haki memandang ke tempat sujud. Nah apa salat ada sujud? Salat jenazah aja. Salat jenazah ada sujud tetap disunahkan ajling dekat tempat apa sujud. Dalam kitab Fathul Mu'in Syekh Zainuddin Al-Malibari beliau mengatakan apa? Wa sunnah idamatu nadhari mahalli sujudih. Disunnahkan yaitu melanggengkan pandangan mata ke arah tempat sujud. Basaraka ila maudhi'i sujudika. Taruh pandangan matamu ke tempat sujudmu. Basaraka, taruh pandangan matamu ila maudhi'i sujudika, ke tempat sujud kamu. Tempat sujud ni kabus selama sholat. Cak ngar belengaran, cak celing ke atas, cak letolean. Ya, li'anna dzalika aqrabu ila sujud. Ilal khusyuk, karena perbuatan sengak nikah memandang tempat sujud nikah aqrabu ilal khusyuk, lebih dekat ke khusyuk. Memandang tempat sujud nikah lebih dekat, lebih semak dekat khusyuk. Walau a'ma, walaupun orang gelap tadi pandangan merepat tak tertutup, maaf kalau non sebu, umpama tak ketinggal buta, tak ngetelak ke tempat sujud, walau a'ma, walaupun tadi peninggal merepat, dianjurkan ajiling ke tempat sujud. Maka mau apa aja yang saya adain ke kanan, apa aja yang ada ke kanan, bi lapar. Bila tak mikir bojeng sekali lah kanan toh, ikut toh. Ya. Wa in kana indal Ka'bah, walaupun salatnya dan Ka'bah, tetap disunahkan memandang dekat tempat sujud, walaupun ya dan Ka'bah.
au fi dhulumah atau dalam petang ingat subuh gelak nih kita mari apa aja kabit Allahu Akbar mati lampu bigula nang dibudi letak ko erak terak babi nak kana aku lah ngono petang ada sapan apa sila petang tak ngurus takut tepak bodoh saya tengking hina lagi hai mompong cepak kalau dari nyampe nyang mompong mati lampu gula nang dibudi bisa menengah wadia kabit takbir imam kabit maca Fatihah mati lampu peteng tangi telak apa-apa cereng baca lepat deng biasa apa moro-moro peteng dedet tangi telak apa-apa sekali monggo sujud ke bengkong goreng kita tak tahu walaupun mati lampu tetap dianjurkan ngabes memandang tempat sujud. Ustaz kula mau ciling ke Ka'bah nangis aja ciling ke Ka'bah ciling tempat sujud ini kedabuna ini Fathul Mu'in ini kan au fi salatil janazah ataupun di dalam salat jenazah. Salat jenazah kan tak ada sujud tuh. Beda orang jenazah beda rukun ketar yang budur ya saben corona roh. Topak corona punya orang mati tak nemu imam. Dadi sok ngarepan lah. Sepenting video kirim dak keluarga nah, sepenting beda opan beda pesen nah. Lemari bojang tak beda ruku bojang jenazah. Taib maka ketika salat disunahkan untuk memandang tempat sujud kecuali napa kecuali bekto napa nyaman tasyahud awal atau tasyahud akhir ketika jadi sunnah orang tahiyat neka bener mergem sekacer pelurus toot nah sekanan ocol seguni beda riwayat kanjeng Nabi mana tahiyat seneka jadi polem-polan neka sahabat di baba negeri ki beda riwayat bunter serajana pesecrikeun seneka beda seneka bunter bener deui seneka bunter beda seneka lah ketika mulai dari at-tahiyat awal neka ocol king seguni at-tahiyatul cak mergem sunnah seneka at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibah assalamu alayka ya nabi wa rahmatullahi asyhadu an la ilaha illallah baru lurus jelingaki neka pun selama maca tahiyat neka ngale dari tempat ajling ke tempat sujud ngale ka geriki seketika maca asyhadu an la ilaha illallah. Baik. Nika penting nika. Penting. Dadi mun salat caran tero khusyuk kene ke diantarana. Banyak orang yang sholat tapi tak khusyuk meskipun mereka pun dadi nas dari Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebu awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah al-khusyu' fi shalah pertama kali sebekali yang kaah dining Gusti Allah dari umat nika apa al-khusyu' fi shalah salat tak khusyuk mau salat atau salat ini tak khusyuk nika pun Kanjeng Nabi ada bu awwalu ma yurfa'u min hadhihi al-ummah pertama kali yang kaah dari umat mangken nika apa al khusyuk fi shalah salat yang tak khusyuk karena tak ada usaha dari orang mangken untuk khusyuk dalam salat ya maka penting khusyuk dalam salat nih kemangkan mau napa jeng cek lurus jendelo ya ada berjendelo nompak mana mun sampean tak bisa khusyuk gara-gara jendelo nyari kenangan saya tak mengganggu kenika tak mengganggu ke salat ini mungkin yang mengganggu ya cek ya dan jendelo Pak ibu di masjid ni kajalan umpama dengan telah orang lah jeling apa nah hindaren tempat-tempat saya napa nyamana mengganggu ada kekhusyuan di dalam salat ngapa boleh ya ada apa jeng lurus bi ecap partai coblos jenggote bodo semiwo na junumutu cereng mici nege apa jeng kula mare cerita ko saben apa mare Jumatan nang daerah Winongan
Kelampine celeng toles na pote. Kula luru si budi na. Ambo na tolesan. Opo ndelok-ndelok tak culek motone ku. Apa mosok karo ndelok culek mata. Mau kesendem dari budi. Opo ndelok-ndelok tak culek motoe ku. Kelampine celeng toles na nga ni kena black pote. Ya orang semua cecola ke mata nih biji. Ini kak tak oleh aganggu khusyuk noreng salat nikah. Ya, dosa ganggu khusyuk noreng salat. Pak tepan sholat nyetel salon, pak tepan sholat nyetel musik, nyetel lagu. Taswis nih, orang tedung betek kena ganggu pak. Orang tedung tak kena ganggu, walaupun bacaan Al-Quran. Tengah malam baca orang istirahat. Sampai mau bacaan Al-Quran ada orang cuba baca Quran, king sampai pun ganggu ada orang tedung nih kak. Taswisun naimin mengganggu orang tedung. Terus dia rumah, aganggu ada orang sholat. Aganggu orang tedung beta oleh kok. Aganggu. Ya, apa boleh ganggu orang sholat. Baik. Maka dianjurkan idamatu nadhari mahalli sujudih terus menerus sampai buambu aciling ke tempat sujud. Jangan sampai aciling tidak sana tempat sujud. Sarung BHS saya dan cepat tak buang. Plastik sak gila perlu loh. Lalu orang aciling dak cepat, orang pasti buang ngecap, tak tahu je anyar. Sabu budi. Biah STK. Mun gajah duduk sabu ya tas, ya rep. Mun selarang sabu baca. Acak ganggu nih kak, ganggu. Ya, khusus hari Jumat. Makan mun Jumat nih ke kelampina pote. Dah ya lah, sarong pote. Surbana pote, kupluun pote berangkat ke masjid. Sunaki pote-pote. Habib Umar ini kan mon Jumat tongkat pote, selon pote, sandal pote Habib Umar nih. Mon hari Jumat nih. Ya. Pakai surban pote, pakai siwak, minyak wangi berangkat ke masjid. Khusyuk insyaallah. Ro'om apolong bi orang sebun ro'om. Kalau tak mandi bodek boceng. Pengkir mantep bismillahirrahmanirrahim. Aro bene mantep bene khusus tak kuat ke bone beun lah. Nunggu keng kutang pengkirane atek-atek bismillahirrahmanirrahim. Bene khusus tak sanggeh. Ya. Makan para om antara ke masjid ngaji para om. Engki malai senang mamtabari huhu zada akluhu orang sebau naro tambah pinter akal dia besaki orang se alako neng tor kantor si bersih me buka lah mari pak silakan masuk om ada sabu kemebo kemeng jada pak om baca terpenter bagian tor kantoran tuh. Para ombona, taib. Mun nggak, jadi mun asolatan ni kenapa saya agar ganggu kekhusyuan solat ni kehindari. Nah, di antara napa? Cek sampai mengangkat cetak ke atas dalam solat ni kan. Bahkan hukum makruh. Ana makruh karena kanjeng Nabi ancamna keras dari Nabi. La yantahuna an dzalik aw la tukhattafanna absaruhum. Tuli ambu, pambu. Cek sampai beli boleh. Ngarbule ngaran di dalam solat. Mau nenje, tababaan bakal pabuta bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wah, ya. Berat. Dadi mulai mangken cek ngarbule ngaran. Ya. Taib. Nek ki beda kaitan hadis berikutnya. An Aisyah radhiyallahu anha saking Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sa'altu takon sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifati saking tolatoleh. Ya ini fi shalah, tolatoleh dalam salat. Tolatoleh ini yombek sirah, dadi mun karo alerek bene tolatoleh iki, alerek kanan, alerek kiri. Berarti tolatoleh ini kebik cetak birraksi yaminan wa shimalan. Tole kanan, tole kiri. Fi shalatin dalam salat. Faqala mongko jawab sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam huwa utawi iltifat iku ikhtilasun
napa niku ikhtilas nika napa niku maling utawa kecopetan kemalingan napa nggih mun bahasa kan to nyebrot nika ingki maknana ikhtilas kemalingan ya pencuri iku ikhtilasun maling jenenge bae yakhtalisu kang ngelakoni hu ing ikhtilas sapa asyaitanu setan yaktalisuhu kang ngelakoni napa niku nyolong yaktalisu kang nyolong ikhtilasun niku maling yaktalisuhu kang napa niku nyolong hu ing ikhtilas sapa asyaitanu setan min sholatil abdi saking sholati kaula. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau bertanya langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang yang sholat cuma tolah-toleh, toleh kanan, sekuni nolena, noleh kiri, gimana alerek benihnya ma toleh, keng cuma ini kepon termasuk takecok punan, ya, jadi setan neka dalam sholat pun berusaha orang sampai khusyuk. Yakhtalisuhu asyaiton setan neka ngecok khusyuk kuli sampian pak tole pacet beda bayi saya agar penasaran dia siapa aja tole kan atole na sampian neka berarti sampean pun tekecok khusyuk saya rasa ngecok setan yakhtalisuhu syaiton min sholatil abdi supaya orang neka tak ikhdar tak hudur di dalam atena sehingga atena neka pun wong ngelawang atena neka tak sadar jawaban munajat ke Allah Subhanahu wa taala dalam solat pun setan neka tak ambu untuk aku manusia lah boleh di luar solat dalam solat seorang neka pun ngedep dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala munajat ke Allah Subhanahu wa taala semestinya tawajjuh kelaban atena ngedep kelaban tapi setan tak meneng-meneng setannya tak putus asa setannya ada cerita putus asa pak sebenarnya orang pak kula ini putus asa pun saung guna keng lek jaga aja mun putus asa na pada putus asa na tak nemera pun tak nemera lemun setan ada putus asa na ada leson na setan nih gagal usaha boleh sampai benar-benar tak bejeng orang je lah sementara orang beda lesona kiai beda lesona beda payana kadang beda busan beda tak kenceng pacel siapa teman usah sedangkan setan pendet lesoh ada ambu payah tak ada putus asa apa boleh terus menerus tak kena yang kanan kiri tak kena yadok dari budi tak kena atas dari bobo terus setan ini berusaha aja sampai orang ria ibadah ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam solat ni usahakan cek letolean ya cek ngarbelangaran cek toleh ke atas cek letolean orang mulai banyak letole masih ngaji cek letolean saungkun nampian bereng lebot atau orang apa sih gereng selebot di benih sap cet pancet kula paling tak kenceng apa ngajian ya dan orang siletolean nih apa boleh ya pinggir embong gini kan sepora gula sepora arapa cereng lah beda bes aja ling beda mon ajo tak tung itu lah bes suruh jauh bunuh aring itu lah bes burung lebot lerek nih kan setan aganggu sanggu nama setan aganggu nih kan singke dalam sholat nih kan setan nih kan terus sekira orang atole lemun atole ini pun fokus nih ke orang punan khusyuk nih ke dalam pikiran sampai ini ke paling tidak pun tak kecok pun sekonek berapa detik dia berapa detik mun dalam solat nih ke terus setan nih ke tak buambu sagudo kuluban panjenengan sehingga apa sehingga solat tak benter solat tak sakarepan ya tak ada khusyuk dalam solat cek tolian cek enggak orang mulai tolian sape otabe jeren mulai tolian ini tak ada pak makanya beri kacamata kuda ruang mulai tak tole
Apa mon candreng Madura ya? Saya pengkir. Apa jenenge iku? Macam kata kacamata kuda mon candreng apa sih candreng Madura? Beda bahasana mon tapal kuda neng soko. Saya beri pengkir sini kan. Ada mon teh beri deh iya Pak. Beda jaran bini atau le masih bisa main pancot medek burin jaran situng aja ya. Soroda Norjo ke Sidogiri jaring naik bini ada aja. Biar ntar Norjo pas ketemu nih perapatan pas beda jaran binean. Soro lurus tak lurus, sorongan tak kira nganan tetep ngiri sebab ayah apa mater ya. Alerek de jaran binean gelek juga. Kamar kena beri kacamata kuda aja ya. Malah tarik lerek maksudnya. Kipola sampean menapa jeung beri kacamata kada jiya bae. Beri deui malah tak le tol ya. Apa jeng berpengkir jendelo bungkona pengkir atrawi selama bojongnya suling kanan to takut kemalingan bung anu apa lah bojongnya bungkona bayi lah tempangnya masjid tapi le tolehan kada jia tak khusyuk ya atrawi lurus jendelo bungkona beban jendelo jia setiap tolengan to mon menceng masih tahiyat kan bos nikah takut tepak galak tepak tahiyat masuk tepak tahiyat dia ada setan nih kak aneka setan saya ngecok napa khusyun kulit sampian iltifat nih kak netolian engki mon atolena sarang ki sampai membatal ke sholat mon tolena gerakan kepala lebih dari telok kanan kiri ya betal mon mutawaliyah harokah syadidah mutawaliyah ki betal mon ketep enten ketep sampian masih sibuk kali ketep tak betal ketep terus tak betal kita cetak nikah harokah bon nikah kocak guli jila tak termasuk mau keluar jilanya to olar ya tak mau betal geriki tak termasuk harokah eli peguli geriki tak termasuk betal tapi mau cetak atau le kanan atau le kiri atau le kanan atau le pun beda harokah makan mau takbir cek sampai pebereng tolene cetak nikah dan kadang orang takbir dari bebe cetak ke atas norokia Allahu Akbar berapa aja tanang situng dak bebe dua dak atas telok dak bebe empat ya betal takbir nandu sholli fardhu subhi rak'ataini ada muslim imaman dalam muman laitan Allahu Akbar dari baba ada ngak ke atas dari dengak dak baba ini pun harokah karena cetak ini termasuk harokah cetak ini harokah ya mon mata benih harokah cila benih harokah ketep benih harokah kriki benih harokah ngesteteh ya adapun kekhusyuan sholat beda ematan kampunan makan cek ngarbo cek anole ke atas ya cek najeling ke bengkir tapi panteng tempat sujud nikah aqrabu ilal khusyuk nikah lebih semak deka khusyuk karena mun salat nikah tak khusyuk tak bernilai monggo Gusti Allah tak bernilai monggo Gusti Allah ya khusyuk salat nikah kita dari ate kulit sambian apa sih marah kita khusyuk nikah hindaren ben apa perkara apapun cak kebe dalam salat pemare kade pura sholat balik tak titip pikir anda dalam sholat nah termoga titik masih manfaat jadi cek atole ke atas cek atole cek ngarbule ngaran bisa medem walaupun sholat ada sujud tah walaupun orang tak ketinggal merebat tah walaupun dalam keadaan peteng tak ketinggal ke tempat sujud benih sorot ada nggak ke atas benih sorot tok nolenganan tapi sorot ajling ke tempat sujud. Nah, kecuali waktu tahiyat awal atau tahiyat akhir ketika bacaan asyhadu an la ilaha illallah. Nah. Babu jahril imam wallahu a'lam bissawab. Allahumma salli afdala salatin وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك
وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا في ديننا مهل الكدر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علما نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله الفاتح إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم آبائي وإخواني من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين كافة الأولياء الشهداء الصالحين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا إلى المهاجر أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقسم والفقه المقدم جميع ساداتنا لي بعلوي فخر الوجود شبوخر بن سالم وكعقب بن سالم كتب رباني سنة شاه عبد القادر جلنا سنة الشاذلي والإمام البخاري والإمام القسطلاني كتب الباهر الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وخطاهر كتب شوط البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي كتب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفرهم ثم إلى المقدم ذاني عبد الرحمن السقا ولاد عمر مهضر وإخواني ثم إلى حبيب الله الحبيب عبد القادر بأحمد الجين حبيب الله محمد بن علوي بن عباس الملكي وكعباس الملكي ثم حبيب علي كبير وحبيب بكر وحبيب محمد بن طر الحداد وحبيب بكر قرسي ومحمد بن هاشم قرسي وأبي الشيخ بوتبوتي والحبيب عبد صاحب الحول الحبيب عبد الله الحداد بانجل والحبيب حسن بهر والحبيب جعفر بن شيخنا سقاف والحبيب علوي بن سقاب السقاب والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن حسين سقاب والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه والحبيب صالح بن سحمي تنقل والحبيب هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول وفرم ثم إلى رحيم به نور سالم ثم إلى رحيم به رافي ثم إلى رحيم به جاسم نور سالم به هاشم رافي وأصولهما وفرهما من انتسب إليهما ثم إلى عبد الله محسن ثم إلى ركب معروف عارفي وأصولهما وفرهم ثم إلى رجع عبد الحليم ثم إلى روحي الجد به مهاجر وزوجته الجد برهن وزوجته الجد عبد الله وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله وأصوله وفر أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجاته في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشون بالرحمة والمغفرة اسم الجنة يختم لنا بالحسنى في خير وعافية
وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين وأن الله سبحانه وتعالى يجعل قلوبنا قلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا تقبلا وعلوما نافعة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من شر الضير وعلى من أسلافنا الصالح مثل أهل الجلسة نوينا وعلى ما طلبوا طلبنا وعلى ما قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. صراط الذين أنعمت آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.